Hello friends, welcome back to my channel. Tunia hi thilathsim The Last Exorcism isai dewahin. Nunglut na nangai kinote. Hichi film director pa hi le. Denner Stam akiti na hi. Chule hichi film hi 2010 kuma kithoa hin. Amahin IMDb somla a rating 5.6 amuzovin hi. A film hi le film no mo be se hi pon part on kom ne le na ve in na kisi loading hi hichi film a main character la pangding pa hi Reverend Cotton Marcus kitipa hi a hi Marcus kitipa hi pathin na tonga hin ama hi USA Louisiana Azinu Sena Marcus le achapa Justin Marcus ta hin khusa hi ve Marcus apa yang hi pastor khat anahi in chi chun achapa Marcus si pathin thua anewa pana ahin kho kha ji chun ama hin pastor panmuna tu pe hi Marcus in lekha bu khat anayin Hortus Delicaria makiti hichia sunga hi thila demon so na to le satan ho chan lo sia bona ke ji hi chule Marcus in hichi lekha bu ho ya simji a koi tabong mi hi masunga thila lut ala thila va mo hi a thoi na hi hidi chun Marcus in a cameraman crew member in Irish Rensen nga khat le pasal khat Daniel Moskowitz kitipa to hi na va le levin a thila thoi ho chu kap do jiwin hiti chun sumlon ana nei jiwin nei hinla Marcus in hitia thila va mo a thoi dam jiwang chun ama hin thila kiti ho hi ata san him pun chule hitia jan dam ho yang chu thila na vok ma hi po ya ta sa dam lo ji ai ta yo ma hi doctor la ke jan la dam de bo ve tia a zo zo wa thoi jia sum kila thei sa na bol je hi chule Marcus thanup na hi pastor la hi pon ama hi lekha ji lang tu sim ji lang hoi thanu ma hi pastor la hi amina pa yang pastor na hi ji asa pan sa hi chule hi chi hap ta newspaper la hin Victor kiti chapang kha yang hi doile ka wa ki thoina lamin athi tai ti chu Marcus in ahin hedo tai chupa chun Marcus su alung no mol he in itidana doile ka ho ta sano wa hi tai ki jan na layo ham doctor uma hospital uma chiwa ki jan damu wa phai lom hi cho he ta sano tin alung no mol he nei china chung chun chun Vatican City a hin exorcism doile ka wa ki thoidan ki jildan ho academy khat a ki hongi ti a hin mudo kitan chupa chun Marcus ang chu alung thele kitan hi hinla Marcus in thila umei umloham ti ehin het do na dinga hi tu a chaina pena exorcism abola ko na hi ain het do ding kon cha hitai lunglut ten na nga yuvin hi chu le Louis kiti pasal khan hin Marcus si letter hin thonin hi cha chuna chanu nel kitinu hi thila na vomin adam theita poi neungjan pi loi na te ta nei Marcus un letter cho seminary le hoila mingol khat thila ta san han om kitai chi de chi lo dam kalung kham tawe tin aki giel nei le a chaina ke ya chi ding tin agi giel ta nei chupa chun a cameraman te ni chu a hin ki kovin hiti chun car sunga chun hong to tawin amun cho hin zon tawe lampia chun hong tot phei pe avin hichi superstation ta sano ko mai sumun ding khan om kitai tin nui siu siwin Louis te in lang cho hin zon tawe Lampia akinga na dungowa mi ho chu thila ho ta san wam tin adong win thu do anei win hi le hinge ka ta san we thila ka mu khai ti loi omin chule a china diu Louis te na yang chun thila busain thila te dinga mei deal kot ta banga hi ati pi ta win hi Louis te in a pha di ko na win pasal chapang khan hen akalo chona khamo win gang chalin kinung le win tin an gi ta na hi hong te gu wala akalo chu sung in a sep kin na hi hinla Marcus in zong chapang lo chang ne tin athu seila lovin ong te ta nahi hiti chun ong phei win hi le Louis ten chon patawin Louis ta chun akimuto tawin hi hitia akimuto wa aga ki sa to pe to chun chapang pa yola lampi ting pa sa hong kinin hiti chapang pa chu koimadang hilovin Louis chapa ke lep chu an hi ta nahi hiti chun insunga lut ta vina hi le thila na vop no Louis chanu nel chu insunga chana tovin a drawing jin ho chu ana ve na hi hiti chun Marcus le nel long chu ki mu tu chun a ki ho limon ne hi le
nel lang chu adam set danin imacha boilo danin om kit in hi hinla apa luis ho lemin kachanu nel hi pha sin wang angol poi phar kha khale angol phat hom ji na sunga thila lu jin iti ka jan wangin adam thei po na hi ati na hi chule kazinu yong hitia hi kachanu thila na bob ji ai lung kham wat be sin hiti jon an sita na hi ke yang tua ma ka jan jan an kalunga khamin thiding kon ke tai chu pha na hi la supaya nang kan ko nei tai nang in nivol pi ngai ate ta na hi chinila chun irish in nela ding in keng ko san pi pi khat a hin cho pi na hi le nil chuna ki te na hi la dei ke in akipa le na hi hitia chom khan anui zo akipa zo chun exorcism chu boarding in akipan ta ve na hi amasa penin marcus in nel lol gui thi san chi dan chu vein thi san chu tang dat do na le na sunga thila lu na hi ti ke na hi tin a check ta na hi hiti chun meo si om lo si chun amino singovin tauna tha thon marcus chun nel chu azani na hi hinla kelep chun amit a sing pun mit sal teng tungin marcus a vein om chana thil bol ho chu a vein anui sat na hi abanin marcus in tap neo khan hin tui hin domin nel chu chut sa in ti them khana tui chu luma le na sunga thila lu na hi ti ke na hi tin abor sa na hi le tui chu lum ta ba ta na hi hicha kun chun marcus in nel sunga chu thila demons khat abalam ki ti chu lang hi ti chu ine ta na hi hichi abalam thila hi damun mai dila lengam tu khat leng khat na hin satan yong akhut ji langa aman khat chu hi chile adei de namuna asol thei khat lang chu hi hichi abalam thila hi zo sei thim ta khat thila hin chile at luis chanu ne long hi asunga lu na la hin naw yong avop sa the hi tin a sei ta na hi hitia sei zo chun kelep chun apa luis ko ma chun cholo he zo la na la ki chi mo hi bove sumla thei sa na ki chi mo hi a thil bol lo si wi fek hi tin a sei ta na hi kelep min a sei ma bong bong chun marcus ho thil bol chu fek zo bol thu a hi na hi a sei ma bong chun marcus en hiti chun lup na chunga chun nel cha lup sa en bible chang khala nia semin chewa chun fake cross achun karen alha denin hiti chun alu chang hwan sa in chewa chun cross ga tu sa le damda ne koin hiti cha sunga thilayong chun ada ha da ne nomen cheu chun sumaki lawin hiti chun hotel lang chu zon tawin ki pa te na chi tawin hi marcus gela chu thila pui hiti chu ki chai tai ta gel lai ta chun ama lungel ta bang lovin in langa ner sunga chun thilapa chu abalam chu ong lang pan ta na hi hichi nizan chun nel sunga thila chu atoi phein hotel marcus na kilometer som wal chan chu aga toi lungin hi alun lunin irish chu lup piding in azol kit ta na hi sunga thila chun chupa chun marcus chun nel chu manovin zan khuwa ke in hiti chun ato pi ta vi na hi jingka apa in hotel mun che hin chu chun hospital a pui pheyo vi na hi hospital a doctor ho ve sa uchun doctor ho chun nel cha check vi na hi le ata sa chunga chun damona neu cha yang man do po vin hi chupa chun luis ho le marcus ho cha tizal he ta vi na hi nel pa luis gela chu asunga hi thila lut kina kichim ki nei tai ti cha gin mo he tai hinla marcus in thila thu ya ta san nai pun a hi poi paten doctor lo cha ki ve sa kit le ka ti ate ta na hi hinla luis in doctor ve sa dinga nom pun thila bol mo nga hi tina sei cha hi ta na hi le marcus luhang in thuki sei kha chana la poi tin luhang te in agar chunga chang ki tawin in langa hin zon ta na hi in hin zut pe ta chuna gel kin in hi le nel chu hin lung set ki tan chupa chun amasa ane le da moti la ya ki ve sa ji pastor men le te in chu azon gu ta na hi hiti chun pastor men te in chu hunga le numei khat pastor khat mama becky davis ki tinu chu anomin ama chun pastor menly ko ma chun apui phei ta na hi pastor menly in marcus ko ma chun kinyong nel chu kumni kumthum kana bui pi hi tan hin la dam do thei mo mong pui pha chom khat wangi ke ko ma hung ta pui tin a sai ta na hi hiti chun marcus chu luis te na chun hung ki le ki ta na hi le luis na chanu nel chu hin kai phein in neu khana hending ati ta na hi aji chu chanu chu sunga thila lut pe ta chu kelep achapa upa chu amai anat ki pi a hita chu thikai nge ngwa na koi hi kelep ham thelo pa chun marcus ko ma lekha pheng khana ji in
ni meinu anau nu nel chu apa chu to kha sa hi helin su kha sa hi helin tin aji ta nei alang khalanga nel chu thilan avop ji se hilovin nawyong avop kit ta nei hi chu thila ku na hi ding hi tin gin mona sa ta nei ta nei pan zan khalongi nel hi ahung thodo in hi ti chon bathroom langa zunin doli khan hi tuila phumlu nin hi ti chon doli chu athat gudan hen omi nei hi chi doli chunga chon latin pawa thu chang ki ji khan omin chu marcus in a ve nei le alungdong le nei aji chu amoi sunga chu latin paw he khat cha jaw pon hoya ku na khona ji ham tin alung kham le nei hi jiyo chon marcus ne room sunga chon na chi nei le meng chali ma ki sim hat chunga hin thi san dim set na ma nin chuna mang ipi ki bol na ham tin alungdong le nei hin la hi jiyo pha chom wa yo chun in sunga meng chaw chu nelin mer se ta a in tha ding hi hiti chun marcus jong in sunga chun amulha nei le amut pe ta chun nelin chem khana asun li gu nei ita asun li gu pe lai ta chun cameraman iris te ni chong leng lut chanin nu meinu nel chong tu tang hone nei chio chun banga hin marcus sidinga gin mo khanin cross atu in mei sunga hin akile lu nei china chung chuna chun cameraman te ni lim ta bang yang hi azawe ni ti chun alol hona keng hona tanin thisan kai de duin me se ta na thioni nei hi hichi demon spa in warning tabanga marcus le aloi ho chugang chala po do lo le bana thidinga hi tia vet sa hi hinla marcus na ta san pon o hichi chapang thilji alung thim ge su to lo ki tup lo ya ji hin te tin ima cha don se na nei kit po na hi hinla chiyo chu ne room sunga hin nel le pasal khat ki holim tabang khan hi za in pasal pa chen in sunga myo se bo na ka tha ding he ti tabanga sei nei chupa chon marcus in sunga chana lu ni nei le koi ma cha mu kit pon nel bo se cha changa anom kin nei hitia in sunga husan alang jing pha chon nel pa louis chun marcus ko ma chon kha veilung se ten exorcism ball kin in tin azor ta nei hinla marcus in exorcism ball nga hi doctor ana puya hoita na jan le pha hi jing etin sei nei hiti chon marcus in science doctor ho ta san le louis in doile kaw le pathin la ho ta san chu aki ka hil jing tan chupa chon louis in sei in marcus koma hitia exorcism na bol lo le kin action ka changa ki la dei tai ka chanu hi ka tha dei tai tin sei ta na hi louis longgela hi ka chanu hin thila wa ma hin chule asunga naw cha yong hi thila hi cha cha mai tha do ding hi ti hi cha cha jinu than khwa ga chia ngai da ma ki thuma a chanu that dingai ki gu ai tai louis in a chanu atha ta god pha chun marcus in a gelin he long sin exorcism boarding chun hong ki gel ta na hi chupa chu in sunga aga lu de na hi le nel chu thila in ana vopmin ana kho se che chen hi ti chun chem khat na hing ki choin marcus tha ding an te ta na hi hiti chun nel chu ukeng mohuna tovin marcus chu a hin tek ta na hi le marcus nga ki dal on hi ti chun aman konin mun khana apui phein hi ti chu in new khana aga hen ta na hi in sunga chena a hin hen zo zon chun marcus hong pod do in tawna akimanin la sadinga exorcism boarding in hong ki gela ta na hi chun ni meinu ki hen lang mun lang chwa chi ta na hi le ni meinu chun meng cha chwa na that ni na thi chwa na pa la jing ta na hi ta sa chunga marcus in jong exorcism chwa pan pe nga le nei hi le nil chu alu sat bong in ti chun za za ne ki he pan tan asunga thila chu hong chat pan ta na hi hijia pa chun marcus in jong thila hi au mongi ti chu an ta san pan ta na hi hitia tauna mana bible sima exorcism a bol lai ta chun nir sunga cheng thila pa chu hung hamin 10 seconds be ni tha onga le nel hi ka da tha ding he tin sai ta na hi chiu chun nir sunga thila pa chun nir khot jung ho chu ba nei chan a hin he bongin hi ti chun na sa ta hun nir cha peng ta na hi hinla marcus in long hi ti chun exorcism cha bol pe in tauna mangin bible cha simte te in hi le thila pa chun ni meinu chu nel cha da tha dan in om ta na hi azingin marcus in nel cha ki holim pia le nel cha holimin kasunga thila che ngai poi naw ka vop ja ka ya cha dia hi chi ki lep na thei dinga chu ka bol hi tina sei nei hi chule hi chi naw sen ka vop apa hi tu hin rich cafe ki ti highway panga hin na tongin amin chu logan a ki ti etin a sei pi ta na hi chupa chun marcus ong lei jalin menle pastor teniko ma chun thirsu ho chong report ta na hi le kang chala hi chi highway a cafe a chu chi ding in a gel ta ve nei
hiti chun highway a rich cafe chu a hinzun ta ve na hi le asa ima bang bang chun asunga chun na tong Logan kitipa chu anom ta ba na hi Chin Marcus chin Logan ko ma chun near chung chang cho sein naw chun na nga hi momungam tin a dong in hi le pasal pa chun khepa pui tin an sai pi ta na hi China chung chun Logan chun ke hi ge ke bove nu mei to ka lum khongai pui tin an sai pi kit ta na hi Chupa chun Marcus jong zoom ta le luhang ta hun nel tin lang chu hin zun ka ball cha de chnu hi bola azawai le mam tin luhang ta na hi hinna a hin gel kin in hi le nir sunga thila abelam chu zo seilanga master le hi ti chu a hin he ta na hi le chawang hi sunga thila pa hi kichi mi ki tan ti azawa sei tan te ti zo hin gel do tai hiti chu nel te in chong thung ta na hi le na thim chenin koima yang anom pon chule bang yang chun thisanin satan ho ki hona satanic symbol ho dim set na ki ji in chule 666 satan number long anaki ji ta na hi Chin Marcus polanga humpo do ne la polanga chun thila ho chanom khom ta ve ne hi hijila chun lam kaya na pangpa chu pastor men le Becky chu anei hon ta na hi amani chu thila pastor lo anei hon da na hi Marcus chu a henovin ami na mai kan pewin hiti chun amasanga chun kileina satan kileina chu abor ta ve ne hi hiti chun alaya chun naw vop nu nel chu alup sa ovin satan hill abelam tin akau ta ve ne hi hitia akau ko lai tau chun abelam thila mei thila pa chu hung leng do in hiti chun alo wa chun mei kong le ta khan hung ta na hi chupa chun Marcus ong leng do in hiti chun cross khat aki choin mei lang chu mang at sa in nel chu hu do ding tin a gele na hi le mei chun aval hlung den ta na hi aban in hichi satanic member ho chong lei zelovin hichi cameraman id jang chu athat ta ve na hi aban in cameraman khat pa ma Daniel lang chu that ding in ong lei ki ve na hi le chila chun camera ma ya chun pasal khat aki mun hi chu ko ha mi ti le ke lab nil u pa chu hi ta na hi ke lab yang hi so na pa na thila satan member la kha na pa ngai tan anaw nu naw vop hoyang thila na vop sa hoyang cha het so ke hi hin la asai do lo hi Ji achu athil bolo chu Marcus holoi chun he khan te tia pat na langa hungwa chu songa anung asia nung no hi hiti chun kelep chun Daniel long chu athanin hiti chun tusim long chu ahung ki chai ta na hi atusim chi dan chu vena le nelin yo langa drawing a jit bangbe chuna so in hi Marcus jong meila thidanin hiti chun chule cameraman te ni Iris le Daniel long chu satanic cult member ho chun athat ta ve nei chule Ebola nunga chapang nu nil chu Ebola thila ho chuna man lo homiti le hichi thila ho pau abelam Prince of Liar kitipa chun virgin nunga khat ade ye ti achu ama nova ma chama no hi hitia numeinu sunga thila abelam chalu na pana chu ade de ya chana nawyong avops a chule azawa na la yong kichi me hi ti chu het doi tai chule doli yang chi bola numeinu chun ayang lowa bola tuila aphum lu na mitile naw avop chu thila ai asu adei lo ve sa na asunga naw thila bol bonga chu abola hi tunia thila to sim thila film the last exorcism is say now chu chan chu hin tin item khana part 2 yang na lain part 2 bolin tana deiwa la comment section a hin pivin chu chan chu tan ti thank you for watching bye bye